Gairge of Nahin agus a gun uasal. Hashinia a Acadamaidh Rìoghail Bailaghuich go látir a neu a volley, gyfel lan yn peprin neoch siachet. Fel inar fiochrein is smyrnichu gyfel sio fier, nŵr ha peprin lael mar in Daily Mirror agus in Daily Mail haast a reich barach na vilian, vile leefrechten gachla aan een bretin. Hurs megan a inar fiochrein mien etterlien een phonakit. Ach, hae a kosk etiket a dollar an etterlien de phone, live, gun wifi. Nach bige na sure peper neoch gein, ik nach emer gelein. Kutjach, hurs mien na tabloids. Ach, maar a hurs joen, genutu a kritje a hulakal a hou levig een etterlien. Kimra ha fiesakin, je ha breken agus je nach leine. Kursana ha mi heens joen a neue volley. Well, futi a vi ga churgu simply, ha peprin neoch go kutremach an sulakin. She dain erbsach agus sure gus visrachig agus neoch gain a hante. Heit sparsal agus visrachel. Surin gut ga levig de chos agus heit gu ma so gulenach. Heit go kutremach de karshin bikke kutjach. Surin ga kummel dal, ach, tashi himila unjan a hargmentchen as kutremiche, neoch junnetal. Anton sul en laan Jew le Facebook, Twitter, agus mar sin others, hij fyrste is munnichi gyfel pepper in neoch junnetal marav. Ach, ha sin kiar. Ha dun je prosel na karsnach genachke. Ha pepper in neoch a kutschig en pros junnetal sha, or ha het tarsje gunje a farakin parstin karsnach genachke. Agus ha dun je a geri pepper in neoch junnetal, maar a lot groundskige machen bliene, her schachget ze ja innevich a mache kiet aan een bretin, gewel je te geri neoch agus visrachig junnetal. Kutjach, gaan jellen TV nu an etterline graad je $1 aan een symbole junnetal akket. Maar russienplayer, ha misje furach aan een balle bik die teuf na mare, pars machalemak. Ach, gaan jou mi ietsje de feitje in een balle aken met een neoch VBC in je kalmarsin? Ach, ha irish unitalakin, lish tenim en tarbit crack. A ha gra je ha dalla hacher aan een Porsche machalmak. Maar downsen, jo jelf klich. Ach sa a go kutrmach gan karsnach akin, or gan jou mo valle a riev neoch nashente. Agus, ha tar karsnach in maar Porsche machalmak. Ik wel irish no pepper neoch unital. Ach ha mi kientjach, gewel muntje na baltjensja, a guntrig, gewel na pepper neoch, Porsche glug a ha gan kummel Rìoghail. En nish, smunnig ver sha. How net hie a kait na neochkin een TV, la phone dat lab, agus bam. Ha een baum farsning aket dal ja. Kimmer jevis toen een neochkin en nish. Surin gut pepper neoch gein. Geen pepper neoch jalein sin bi, ag sa sha kielachig gan futu galevig aan een aatje sin bi. A fioin nou na ha Sudaнаski, maar the Evening Standard, agus the Metro, ag staan een pepper neoch jadanich, a tar jifferd piece nou, maar edishin soniche, cartoons, agus piece meen fasten is spars. Agus nu de hashiv jaishal en a pepper neoch, surin gut ga a chuurshachig. Agus smurni gerne sanis in fuim ver amachach, as in a fine nu de hashin $1 tar larach in lean. A vel dunjas in bi gu jere vier geishach rin a sanis in dragel sha? A misje jirach a ver chluish borga. Ach, aan een pepper neoch, han jou na sanis in a downs min kurs aan een dai garach, ag san jemu galevig mur na chelu a geri. Ma hashiv kur a hullerich in kalla, hai gleisalje gra mi en a shargus neoch agus visrachig ein a haun een pepper neoch. Ha imagai ella auna ha dunja a kur pepper neoch gu fame, leich paper mache, agus a chiramach gemach do wellies. Ach, me jeesje shin ri inner fjocharein, bi fame alpenich fjeug na duche, a lastig na chinchinach gele computer in. Marsin, gaan jel hulle dunja smurnigi gewel pepper neoch cool, ach, hij het haast de gen of etiquette. Gai round schik janu son een solar fat, agus hure mach gewel 3 billion dunja, a leve pepper neoch gachla, ach had jirach $1.9 billion in etterlien. Maar sin, ha pepper neoch $1 man kurs son unje voor haast, agus han jel ka laune surin jenu meen, tapleef.